Keimah Thingtlang Nula movie chungchanga Osima Pictures Production Board le story writer Angel Pops in kara thuleng wak a hi poi kan ti a he movie hi Angel Pops ngen na wang liawa boi pui kan ni movie a siam tur atana story puitling aom hlei theilo awangin production board thu khom chuan a hu hawa script zia kan rela than hi chuangte meu script puitlin theinan hun le tha kan seng ani heta hian a story nei tu Angel Pops te ina po voi tam tak kan zia kho nge kan movie script hi mi mal du dana kal kan ni lova production thu rel dan anga engkim hi kal zel ani movie shooting tran ani ma hian script final na hun kan nei thlapa Angel Pops te nena kan lung oitlan hnuwa agreement hi sign ani season 2 YouTube pachian nen athon thu ain anglo ti a oma hriat sual deuh a omani mel season 2 story le movie hian inzom na pakhat ma nei lova movie shooting hi kumsang ni somni pathum November tha nei ni in agreement sign ani nuwa script hi ti danglam pakhat ma awm lo bok ani sum phut bel zela wanga agreement kan sign to sa bo chia sum seng tu producer le tha le zung tho tu production team te mai za na pakhat ma nei lova thuleng wak thedar ani hi apoi kan ti in kan liru po anna hle ani movie le story hi thilin ang theilawani ti kan thachawinarin beng mai ni lo mit ti tlai tura duan ani a mi zong lungti oi chu harsa ang ma se theitop kan chua zel bokani shooting nei zo vek ani nuwa soi boy om le hi apoi kan ti a thlachuang te meu man in lungkal sanin a tha thei ang ber chop chu sak cheu be sein ma kan la a he movie Keimah Thingtlang Nula hi kan hmangai ang bokamin hmangai pui zel turin kanin ngena a theder na konga chanmin lak pui zel turin kanin som tak meu boke kwanu zara fam talo to e talin kam teu nan man trin ma se kai big mai lo ten lei shin nun hi lim den parang kan chen za e chen ten ning zu don lai chen la to lo chia e